Eric Prince umuyobozi mukuru wa Blackwater akaba yamaze gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko n'ubundi uwitwa World Planning Manager we wihariye umutwe wa Blackwater mu bijyanye na Afurika yari yafatiwe n'ubundi mu ndake Runimba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira. Uwitwa Eric Prince mu minsi ishize ikinyamakuru cyitwa African Intelligence cyatangaje ko agiye kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira, ariko byaje gutungura abantu kenshi cyane, byaje gutangaza abantu ubwo hagaragaraga ko ubwo byamenyekanaga ko yamaze gufatwa n'umutwe wa M23. Reka nkubwire ngo reba ngo handitse subscribe, ukande kuri subscribe, ufungure handitse all niba ari ubwa mbere wisanze kuri Imiburo Mushya mu Rwanda, kugira ngo tubane nawe tujye tukugezaho ibintu byinshi byo bitandukanye. Eric Prince ajya kuza mu mujyi wa Uvira ngo yaje mu ishusho y'abapolisi, aza yambaye imyenda ya polisi. Murabizi abapolisi baheruka kuza mu mujyi wa Uvira kugira ngo bakomeze gucunga umutekano bigiye bitandukanye. Ariko nkuko twakomeje kubibabwira n'ubundi inariza Sarambwe umutwe wa M23 nubwo wari ku mujyi wa Uvira, ariko bimaze kugaragara ko batigeze bashire bose, dore ko bishobora kuba barasize y'inasi zikomeye cyane ndetse n'abandi basirikare bakomeye cyane gake gake, ku buryo utapfa kubamenya, ku buryo utapfa kubatahura gake gake. Nyuma y'uko witwa World Planning Manager we afatiwe Runimba, aho inyeshyamba ziri kumwe na FDLR bari kumwe na FDNB gisirikare cy'abarundi na FARDC bagabye igitero Runimba, bararwana bikomeye cyane, ariko umutwe wa M23 n'abasirikare bayo baza kubanesha. Niko guhita bagaruka bajya mu ndake Runimba, aho bari abasirikare bagera ku 8 ba mbere bafashwe n'umutwe wa M23, ariko uwo military World Planning Manager wa Blackwater we yaje gufatwa mu ndake ari kumwe n'abandi basirikare bagera kuri 6. Ni nyuma yuko inyeshyamba za FDLR bari kumwe n'ubundi na FDNB bari kumwe na FARDC bo bahunze, ariko abashanshuro baravuga ati reka twe turwane. Babonye byanze bashyiraho biranga, ariko bahita bajya muri iyo bahita bajya ahangaha muri iyo tano mu Rugovumo. Biza gutuma ko inariza Sarambwe umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare babo baje baye ko babazengurutse, bazenguruka iyo ndake, nuko babasaba ko bamanikamo ko bagasohoka, barabafata barabajyana. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe uzi aho babajyanye. Eric Prince rero umuyobozi mukuru ni Umunyamerika, akaba ari umuyobozi mukuru wa Blackwater, akaba yariguze mu mwaka w'2010. rero yaje muri Uvira ni mu minsi yashize, ubwo byavugwaga ko abasirikare ba M23 bavuye mu gihugu Uvira, ariko hagiye kuza igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaraje twarakibonye. Ni kugeza ubwo rero uyu Eric Prince yasezanyijwe na leta yuko agiye guhabwa abarinzi bakomeye cyane b'umutwe udasanzwe wa FDLR. Abarinzi barababahaye, baza mu ishusho y'abapolisi, baza mu mujyi wa Uvira, ariko ibintu byaje gukomera cyane ubwo uyu Eric Prince yakurwaga n'ubundi mu gahoteli kari muri Uvira yitwa Suzana Uvira. Rero yaje kuba akurwamo muri iyi hoteli yo muri Uvira, nuko aza gufatwa na M23. Gusa biracyakomeje kuba urujijo cyane ku hantu yaba yajyanywe, ku hantu yaba agiye gufungirwa. Ni ikintu gishobora kuba iturufu ikomeye cyane ku mutwe wa M23, cyangwa kikaba imyaka ikomeye cyane, kubera ko uyu muyobozi mukuru wa Blackwater ni umuntu ukomeye cyane, haba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu, uko bagiye bakora operation agiye atandukanye. Nubwo uyu mutwe waje gushinzwe ibyaha bigiye bitandukanye bijyanye n'intambara, kwica abasivile muri Iraq ndetse n'ibindi. Reka nkubwire ngo kanda subscribe niba ari ubwa mbere wisanze kuri Imiburo Mushya mu Rwanda, aho tugiye kujya tukugezaho andi makuru agiye atandukanye, andi makuru aba ari kugenda avugwa hose mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi interera cyari yindi. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri Imiburo Mushya mu Rwanda, ndakwinginze ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5
gatanu, ndetse ngo ukande no kuri like kugira ngo tubone ko udukurikiye gatanu kuri gatanu. Reka nkubwire nahangayo mbaye nsoreje amakuru yanjye nawe ubutaha.